bangi abaali badde ababiri nga buli omu asibisa munne komawo mu maka gaffe tubeere wano mu maka gaffe. Collins Kafeero tabadde mu bina wabula Nakirijjo ono agoberera Bayibuli byeyogera agondera ebba okusinga banaabeera okwerumaaluma. Alagidde Nsamba akomye ebyokwegeza mu mukazi we n'okumutema era akomye n'okuleeta abakazi bawasawasa mu kibanja ekimu wabula buli omu amugulira ekibanja ekiki mwabalimira emmere era ekiri mu kiseera kino akirekere mukyala mukulu Nakirijja n'abaana be. Naye ono this one is going to be frustrated. Agenda kuba bubi enkya nti oli wagenda agabanya ebitali bibye. Saulo okulira yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Agonugo makuru agutwa twinira akasheshe kerizoba kureka obana bitamu emotions bana bitamu feeling I really don't know. Ni manyangu obushwere butahirwe stane mnonga na bucuruka bucura mu mukasheshe no mwabazyo twagwente ndeshonga ngo zitambure zityo ahabuko bariyare ahatari bushwere nchanchi manyisangu ekateroho ekanisa teroho ihangateroho ebintu mbaba byajwanga konka you reach an extent yo kushanga ngo umuntu yakutama completely and also kandi abwanje tinguteka ngo kushwerwa kikabire kirye kihome abwenti nintura magara mabi abo kugira ngo nashwerwa abwenti nintura magara mabi abo kugira ngo umuntu owunshangire aha myaka 25 abe niwe yaretera amagara ganje gahinduka gaba go kufa kubi gaba go kurra gaba you know nomanya umuntu teka ngo iguru ntureba twatfiryo munsi abwenti nonde mesi iguru kandi yo muntu zirwe nkanye if anything okazarwa mukazi nyowe okazarwa you know ukarabira mushija kushanga ngo muntu waba so nyombi kafuteka kugira ngo omwabo kutura amagara gakwingana gati akanda na mbreminga akashera bakaza bandi banyabyakatu kashkware yakutamirwe mwene hatuguma nawe akutamirwe hatubwo mugora guma mu businje nyabwanje yanagenda gende konka iwo mushija mwene wakunzira bo rukunda kandi yo teka character yawe niyo yanje dero kankundu sogo kankundu sananka mwe ngugo amusya nomba hereza nabo tinyangire nabantu hati wanofurwa kaza kwekundira bo rukundo kahurira wabajo mu magara aha bwenji kandi nyono nteka heje emihingo yo kujangwe nyakaju nyine kashitamamu naho nyine kuhinga wahatwara n'abana bunyine tinyine cyo kubarisa ngari nyongo mu nju mbenkibare ryayanjwe kwasiza so niteka ngo omukazi wamufurikire mureke n'abatura amagaragara ukora ki agarukura ngo ngamushemeza abwete nondobeje wasigare kuri yanara mweri nyonsika ashayo kugira ngo cyanche basika mutano mu buntu ombutaka omanyengo mcyara yasigaza aha nabana be then yofurice byo kwenda kufuruka kora leta bakaza bwenda kushora wenda ko baganisa nabo itizo okay sorongazi wabasigaza aharyecho echo rukumanya ngo nyoti nchine ho kakwate mbere nyompe yando kugira ngo okushwerwa tubuhuku okushwerwa tichome kandi tinyine kubona ngo abo kugira ngo niwe amagara naganje nyencha karene yanje kesha hejo mutandece nacho tuzo mukindi if anything amwe tumbashire kugira ngo mbihiro mbishe nabanyina mbashwerira amahanda nkazo mukonkumara mu abana mwenda no wabo toke yanjiraga uriyaho notsinaka nagamba mukubi si wabinyo konka point yawe twagicenga reka tugezeho to prioritizing amagara yesama kandi tugenda gabonire but wahika point okareba ubundi tibyagena ko kuwa kweno yenda kikabe kirunja amaguru wagagarize nyuma amago kugira ngo fere amagara ago ngo gagari umunda yihanga ati kumaheri yihanga orutaro rwahikankahi Rwirani na Israeli ebintu tije okutwarira hamwe abako n'amahanga minjagariyo gito mu rutaroru kano manya amahanga agaba harabu wiro winje tagakusizinga fire ngo kuba no teka mukamwarhurira urutaro rwa Kuwait still Iran manya you know you remember those days wa Saddam Hussein anebindi so ozakushanga ngo entarezoko tuzukukira kumaraga hwanko kuzurukwenda kandi zitwire mbyetorora ngo hakuba world wendijo hatukuhika omuri Iran oshoto mwene kibatwene bagamba cyatandika kuhika nko muri 70% hatura twagiro goba nkensi yona supreme leader wabo yarugire kwitwa hatkandaho
bo aba Iran batabukire kimwe abo kugira ngo barinka batakine cyo bariyo nibatangira babarenyo so ninjira ngo orutaro riyo ndwengera kugenda mesho kandi president wa America Donald Trump arumuna inegeza kana jangu no talks ebyo gamba babwire negotiation zagambira ninde na embassy ya US mu Dubai ninde ba CNN yamara ku kakasa okuba amazire kugitera so chikumanyisa mbu rucuru mu rugendo misho and at the end of the day ni to kamahanga mbe ninde bizoberi yanyomwe bazo companies zo mu Uganda ezukutwara abantu aheru zirukura abo kanchimanyisa ngo ba cancelinga flights abana bono babatachine mirumo mwene katushaboro rutaro ruhweho ensi egarike eterere ayitugambira ninde ba Gideon Senyomo arumuna yetereza yateretera mucara w'umutano na nabazengu turiyo mu wiki yo celebratinga abachara emirimo y'ibakora struggles zibakora bamu nico twenda focusing heje wiki Gideon nakwakira twanjuro mujenyi witu mugumize mu mutugambire Jemima na Shalte, good morning. Amazina ngago Senyomo Gideon turinkati ragati yo remuramba ramrundo kunatungo mujisha natungo mutaro mutano mayo esabite jiona ka TV West jihire abachara bo mutano abachara yes mwena muri yo konkaro abachara bo mutano utwetegura ekiro chebero munana byo kwezi kwa kashatu mwaka 2026 that's International Women's Day kangambe bice twakire mucyara Immaculate ekijwaro nikigamba byona umurimo gwa rukora kati mwakire live at TV West atuganira turamusiyeho aje tugambira umurimo gwo agumazire mbwiriki bitu gone umurimo ki mucyara Immaculate orirota o live at TV West ndireje sebo rirota amazina gawe bitu nokora muri muroshi amazina ndikachabe Immaculate Ninkora nka security guard. Then I work with the Millennium Security Company. Okay. Bara branch Rugazi. Tuganira mu gwawe. Abacyaro kwa heru batekateka emirimo nkogorumu neyemwe amirimo egumere. Uwo turi kwirira kiro kiriye cebiro munana. Banzo mugambira umurimo gwo gumaze mbwire ki kandi abacyo umurimo gwo umirimo yona akashazamo okashira mukuzo umurimo gwo. Umurimo ngo maziremu umwaka gumwe gonka. Okay. Kandi nindeba gutine shonga. Akuba nindeba teresti. Nimbasa kugere kinayi hamwe kibasa kunyamba na family yanje. Na family yawe. Umurimo yona umwaka gumwogo umunonga muganirire ukatandukota uje waguza mota na munongo muganirire umwaka gumwogo muhereza urugendo rumwaka gumwogo. Kare chatumire najo ini kare nyongani nkonda mahe konka tena yezire munonga kujangu mbase kujoininga sonje chatumire naja ntinzo musechuruko kureka nyongare kutandika kare nkanye nesteka cyako cyo kujangu mbo muserikare so kunarebere byamahe byande mana yantanzo musechuruko musechuruko wiza waza mota ukatandukota Kaura. Hata hino mucyara ariyo ko mucyari yokwe nawe nayegomba kuba mamahi konke bitanye bicangire hata muhereza option neje muhereza urugendo so bacira kuri kurutinga kwa kashatu no kwezi kwa 11 so kahura batiro adverts at nanka ha radios so one time nahura advert Radio West and VOK. So, bataho contacts zabo nabatera bandajira nisha na shanga offices Rugazi. Then twaza training for 1 month. 1 month. Then we passed. Twatandika kora. Ate akire koko ziremo umwaka gumwe ako hine birunje biwarebere ebirunje biro mu rumogo nubyebia Ebirinje birumu sente zuba kwanze bastari nyinje munonga konka was planning je kuba ninde nimbasa kare abana ne babona ho fees okay then nanyifune cyo kujwara no kuri mbwe burambugenda je ukirogwa ariyo agwa kutino murumo gwa kugayo murumo tumunonga konka wazikosa je nora wawa habrogo mucyara utwire kiro kibiro munana muhabro mucyara munonga gayimirimo abacyara mwena
of course bari abinzi niba bari mu cyaro kwe batakumanya no gumurimo guroho no babasa gukora okay na nimba higa kujanga bize batujoininge tukore turebere n'amakagito okay ubu turi kwira kiro cya International Women's Day nka government akwa tukamanya bari no bareba nkimwe abacyara na munonga abakozi na munonga abakwiye kwateramu mukaye ni mwenda government ebongera umuriki nalba policy makers kare na munonga istukushaho wira winje kujangu kare salary increment when wage bill is yeah okay then sindi kare next ko basimo wira winje twantukora mu mirimo yitu nkecero nabona bana bara like these policemen bakora bamara patrollinga sometimes ni bateyambaho nabo when government no gisima okay so ni byebi waje ukarugankai abare konka nyoni zarwa ntungamo jaba biri bashata bakabana ntungamo waramusya ekanya kula bantungamo family yitu yinkuzarwamu family yo mugenzi batera Christopher then nyakora na mami kuruga kitwe muri runonisero amazina ni Kachabe Immaculate mami ni Kachabe Immaculate mami ne bamweta Keren cyo mukama then nyakura ba sisters banje Ivasi kuruga kitembe then Kevin kuruga kitwe Abias bona bari kitwabo then abakabare Bweni libinji kali konka babaramusa nabakora bona yori imbaro ryo no chapa yondo mbara ndi nkora hati yo nokora night nokora de ninsera kora night okay mbweni tar mukwekamba tar mukwekanye nokora ro mumbe ho ne nkora okay agambo kamhero butukusibura kamhero just no kuhiga bacyara batayibanje kujango bije tukore akubambwira mwinje cyo kubo shomerire kujango okore warabwo kubasa kubura kuchifikaho then oshara shortcut ojo kambendi yoku bingo mwija okora like for 2 years obasa kugere chiwaye tera wonko mukazi ikubasa kubesaho kujango no guma murebe okay mweno ine chiroto chiroto chawo nchiye nyowe Nyon kakora na anta arakushubire bikade so ninde ubundi no sente zitubocere ubundi na nyina mbone sete cyane ndakuzombikade ni utamke kushubuza abandi umuri wa TV West egisabiti ne abacyara bo mutano naza kushaka atereze nambaye to kamanya no mahino twazo mburebo kisibo hina batabinamba mwina kasente kanyu ari abantu nkaba ntwasa kubakwatira wako capital nubasagara nawe orebero ubundi ekiroto cyeye nubasa kukiriza hihi Immaculate reka terize namba yawe simtoka amanya bari bareba ekiroto cyane basa kukira usa kukisa namba yanje ni 0792 58 0667 ntigarkemu 0792 58 0667 ati bikwenda gukora captain ikake yazingaye estimate akwa no point kazingaye okay like 2 million mwini watunga 2 million echoto cha chira ni basa kutandikira odeni ngumeni nyonjara mparampa okay namba esimu yaberia 0792 58 0667 ebigambo nibyebyo n'umucyara w'umutano atankira hake nayonja kweyombeka ayine kiroto yoriyo natureba kwaza kumkwatiraho enamba niyejo nakonjagana nawe ni wari ko mucyaro akuteka teka nchikubasika nenda kubankawe niwe nasa kwegisaya kugira ngo kwakasha tuno kwa no ku 11 niwe nawasa kuija omwegiteho ukore ihanga abakire kangaro mu studio tukuzona program ya simu kana sigansenyo mu Gideon aho mu Rembo Rwambara webare mnonga senyomo Gideon okuturetera omukazi wa manogo okubasa kwehayo kukora emirimo itwabe tutekateka ngo neyabasheija bonka beitu this time round abeshiki n'abakazi emirimo mbagikora kandi bagikora je I'm happy ngo abacara twehireyo gumantukora emirimo nkejo kwera abasheija beitu okuba mbajangu ihambara kwatanisubwa
kandi ababiri kuba byama hamwe batagasana mbwenu oguyana lete zaha nugo na lete zaha ntuhendera twena atlist turafutire kutunguka okutire kitwabe turekera abashija bonka bakaba nibo bapakasa rero ubutaka bukakuka ibyo mukabuka burakushikira nkuko bishemerire mwenu turiyo mu week nko kujema yacu gambire turiyo mu week agiye nyine rero kwataha abacara Women's Day, International Women's Day ibiro munana okwezo kwa kashatu tutosha celebratinga kana nogo mwaka twasa kutuma mwana nituyija kugaruka celebrating abacara nabo bari ahantu bakutambuza week aha kamera twineho Bridget ejo nempanga rekorgo muri banda na yeri aha kamera kwatisamani nawe najata an cameraman this time camera girl camera woman. Then we have Privensa Kampura when we supervisor our program weji mwete producer, and she's doing so much better than any other person we have ever had. So omchara hore ntutera kahi nanye ndiyaha by the way. Actually crew yona irabo nanye ndiyaha na Germany njana muhurari yona ndetwo mu rubaju nawe takwere kurekora ya Marion katumsime nawe no muchara a social media Bethy akatkunda nawe no muchara. So honestly ninja abachara tuyimucire turi muntu koraje mwe mureke kutorabya mamisho mureke kutorabya twatengesa kubashaba we just show them they will understand no muzakuchenga and ninja wikaheraze kwera no muzakuba mwarebire abachara okubara muno ba progressing so cyumwine kora mutereze space to shining omirimo yitu etarye mwene turabeho twenda koraba exactly. Okay, program ya system kechere munegendo misho tuchikwinire binji konko bwa hatika tuzomukahumuro kache tuchina makuru empapara za makuru new vision amana no rupapuro rwabukeden tuza kwantugambere bija mu kujawaza kurugura obe no manya aho munote ka sente mutakarga TV West. otaferwa muzano wa kushororu kurugomba Kigazi Universal Actors burka eine bizibu kongashi wabigonjorota eyabana bakwananire kabandi betu obwatuma umutabano wawe ngo ashishe fike yabangi niyo ko maro tasisiro wanje iyo maro tasisiro yakurire sana hasa ninga okuna tware niyo ko nakufwa tokare bagara twina bakazi babiri mimi asigo munju yawe nkeji nentebe zirumu orukuri mbutebe abandi binabakazi munani baryaho batebe kine nyonyine tubiri kushorya bonotere ndu owakuchororu nugwo muzano ogwota sheme kwa no ferwa ahabo kuba nugutwegesa binji nugubagoro hobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahe ikomezo mwabazyo ini nikakutuma ngo cyacora mwana yongwe ngo kwaje muzana bakaba kumera ngo mutwege denkaru kahanu yantino ko mwana ninga kwenyena
West nehinda we bari waciri nitwe on program ya sisimuka akanuko kira kutukuba tukuretera ebija mu mpapara z'amakuru kandi New Vision yeri zoba mutwe ba kuretera a total of 40 states allow Ugandans to travel without visa ninga shamahanga makumyana agari kwiciriza abanya-Uganda kutambura batine visa aganijana makuru marungi munonga noza kwerebera urukarara ramahanga go beat harimo za Kenya, Jamaica nagandi minji yatunjira urupapuro rutoka amanya hiwori muno planning ku travelinga muno planning ku gender for further studies ninga shiko yongera bitabo toka amanyo ka college opportunity. Museveni offers Muslim women 20 billion shillings agana makuru manunje munonga but of course nubazirabisa umza banka so iwo bundu kwa kodyo mchara w'umusiramu jeza humanyezi sente okuwa kubasa kuzitunga nabakuretera education head teachers wonder about loans aroba head teachers abo kutunga za loni tumanyisiza abazira mu rwizoba ngwishomero simanyi banka yari cinga ebintu nkebyo bari muno bakuretera ubundo ko akutunga loans yogambire n'abazire ibintu bya accountability kuba accountable umuzira bukana when stakeholder wa mani twahika ahakombeka amashomero Iran war urutaro rwa Iran nibaja endurance race between missiles and interceptors kokutwa twagambire ekitebe cha US mu Dubai bamazire kuchitera so n'ibindi binji tureba amahanganya mwinji garumuni gaba affected between tureba 43 Iran evacuated Ugandans return tomorrow namakuru marungi munonga obwa hatika tushabenguna nabandi nibaza kuba evacuated ninga shabanya Uganda bukangaro mahangago nibaza kutunga umugisha babasegarka omwihanga. Mid East war exposes fragile oil and gas dependency kuturaka bintu byamajuta kushamunaga gutukoso mbiruka byito nibwo turamanye na hamwe na gas nibwo turamanye impact ya yorutaroru ahihanga nka Uganda hamwe na Uganda obunda gatakwebasa twahika ombintu nkebyo. Teachers to seek ministry clearance before securing loans osheme kubereka plan hino enda loan yachi no planning akujikosa chi tukwenda nyencha ka tuza kureta abana bitu tushange mbishomero bakaricinga ahabwo butashashura loan. Government ya max 8 billion shillings for affordable housing ekintu kikwatine na enyombe kayitu government erimunegeza kutamusente kugira ngo abunda abantu tukayiga okubakombeka tureba twayombeka kubi ntubaza kuretaho ebizu binji otireho na no kushanga twine ghettos nyamwinji wagora ka plot kache wataha kajori yataka ju tumwa planingire mhanda ya mizi ebintu kebyo no bajango bundi bitumere twagira za ghetto nyinji omwihanga. Makuru nimenjo mu New Vision twaza kureba buri rakashatu otakafera kwetunjira katoto magazine kawe iwene umwana muto kuchira mnonga za baby middle top P1 P2 P3 na primary generally bakoretera bitate barimo bagamba aha kinte cikwatirine nemiti twaba turi mu struggle yo kujangwa byo buhangwa tubukume tune no kwinvolvinga abana bitu umwana kore nacumanya amanyo mugasho aha bwakitasheme kuba natema emiti yencha kare ko rubotariho babene babasa kurebera environment eitwa basigamu deba money haste ningashi okwiba ko sente abantu bagira mbu babajunana okwiba 60 billion reba bakaziba batabito bwa hati bari omukoti. Mwalimu na makuru manunji kujangwa amashomera gamwe gakashokesinga Harvest Money Expo hati ntumanyo muniyo kaluchiramu twachuguma mu kirasi yonka tugenda na heru
tureba heru tukakora ki kandi muri ebyo harimo buhinji n'oburisa hari amashoma go kushanga gene za famu kandi abana bakoramo ubushanga nibahinga za kabeji obutunguru enyanya n'ebyo bintu birungi munonga kugira ngo umwana atakakoma kushoma agriculture mu class bitagenda na heru abase kuji practicinga twaje no mu sports ningashi ebyemizano nubabuza is Ronaldo safe Cristiano Ronaldo abwachi barimo nubabuza Nubajambo Ronaldo flees missiles Ugandan safe in Saudi. Yes, Nubajambo nawe ihange lyabira rumu Nubajambo Ronaldo suspected to have flown out of Saudi Arabia. No habirari bitu Nubajirambo teka kujambo at least we abasize kuba evacuated. Team Uganda iga to team Kenya in Victoria Cup contest. Uganda neza kwa nezana na Kenya umchukua pechi amakuru menji twakaha University Football League debe bukufayo National Basketball League na byo babukuretera Katarega Memorial Table Tennis hamwe na Uganda Premier League ashinije kumibiri zonka abantu mwe noza kuretungira erizoba nuko okurabasa kusha ruti katurebe bijo mu papara ora Bukede orimi Uganda America ne Israel zikubye mfoza Iran rukumi Iran ekubye kitebe cha America Saudi amakuru nugo garya front page twakurabire mu koreka ngo rutaro ruyon gendo misho bagumanu bahiga ningeji yazagarka yaba third world war another world war betu nshabara hanga ngo abukaze ababariyo mu rutaroru abagarure ubusasizi omitima yabo ubundi rukakoma aho ko baruri na yete ngo rutaro magaraga bita hasigara nebahaji abamwe mbamba gezo koreka mani bagezo koreka ibyo kurwana save bakozire bakuronda hibarabi applying konka for God and our country mukama abeni itwe ihanga Uganda for God and our world esiyitu rahanga agitere mutochi bambe atusasire bitaka yoga wa bitu nakwereka technology ya CIA goyakozeseza okurondora ayatora natibwa indaba bitahwaha then minister witwaha arabudaba mafuta obutagongeza it is very hard kubana wecho yacishaba kikabura kukora aha gokuba economics kubazoro nzo kudictatinga what happens but anyway katubishabire byona bibase okukomaho twagumza muno papra orwa the new orwa Bukede Bajant Trump atadenati kuba ofisa ba majega Rwanda kandi hataba bashanzire nkai ba general inda barya bashobire bitobwa boha aba Donald Trump president wa America warumuna akora ubukoryo bwo bwona mbiryaha otakabura kubimanya munywano wanje nindeba Bajant Bukede arese turia idi echo inekora no kuzapejiti akabiri urupapuro ruto rwa Bukede noja kwa noshanga haka konji Bajant juza kakonge okasaremu eroka tware ku office zafe ezikuriyo kumpi oba kawe agent wafe buterevu oba oyingide bulungi mu kazanyako ako kuwangula etu lya idi mobile money zasidwako musoro mupya. It's a question here. Buza Commissioner wa URA ibi byona babireta ensi itano y'ebyobufuzi wano bagamba ntaketaro mukuronda ba sentebe ba LC1. Yes, ba LC actually eyagwa ku bubaka bwa president na yaze kuvuganya no gwe politics birebe waha neja kwa no byetegereza okulonda kuno kusobola kuberawo omwezi guno kwegamba chetagisa weyune urupapula rwa Bukede orwencha ya rero manye what happens like right now ahandi ijuka mutukakoma kuronda ba LC 2018 atene 2026 orugambo makoma band
abamakoma bali aha bataka mu Uganda okucamura ku Lwokutaano nga New Vision ejaguze emyaka 40 tukitiire nka New Vision nobwere nenkize emyaka konka nanye nkishanjire nanye nagikoreramu. So I also celebrate the same. Toine chokungamba. Engeri jolimo emwanyi no zifunamu ekiwera obwe no buhinji no burisa. Don't just sit there and just watch things go. Basani yokwe yukanjiro paproru obase kumanyaho kwata obone okuhinga omwani abinji baguhinga for retirement purposes. Ngwabo kwa gwagura hamwe nugwera buri mwaka then no just no kushumuka shoromana nabijukuru ningo kabemerera bakashoroma asigara ukagumana ushoroma sente ndukuhendera papra orwa bukede mbajanti RAFC rese ebyume bipya riji kwegamba muliro ya mubiru bajireze nkaka biriyaha bitunana okubemerire tebo yabo nako bajikutera mu mahasigara majanto urutaro rwa Manchester City ne Arsenal ruzemu ati tugenda tusemberera tebo kwegamba tubali bubi aba Arsenal wadebe bali kuntiko na yenga nafe kwegamba we are trying so much such that we also get them down okurga aha tebo nyimanyisa itwa Manchester United turukugendera aba Arsenal munywani wanje Gerard Katsabe nkwa kudeko mu Ruganda oyo gayi wa Arsenal nyo kwegamba embere gende mukayirira lwakuba tuvuddeyo fe aba Manchester United. My Uganda is sexually transmitted temwe wunyanyo nti atenga ndwogedde bulungi chobutundi charity ngomazina chine ayebare Jemima bitempo praza makuru aho niho twazikomya gendo tunge kwa peya program ya sisimu kechero mune jando misho kandi kunana bagambire turiyo mu Women's Week Women's Month erizo bantu ndatayise omushomesa kazi nengashi ntwenda tugambe hashonga yo mukazi omushomesa obuzibu obwari korabamu nimane binji abachamu washoma education binji abari interested on profession age twenda tukorabure kare obundo yitebekanise umanyebu wakushanga mukandi wabishanjiremu no basa kubicorrecting gota ukabasa gukora jo mugo ninga niwe omukazi umushomesa arimo na facing the same challenges no basa gukora ki charity ashabaho ahebwa niwo mjenye uturabe twine akasheshaka obwahati katuzo mukahumuro kace tuza kuba tugaruka nawe utakarga TV West. omukazi yaba nazara parts ezinde hariho enyamuku zine kwa protectinga hari aho baho bukoretwa na henkara ho koretwa obutategana sabo kuzara senya mezo nizaho zicinjira ziryamahoje zirelaxinga ziryamahoje konka ngwena hati so umwana ko twatwagambere omukazi yane yashanga afundinwe enyamezo zumwe no shanga umuzita kabasa kugira ki zitakaru relaxinga ko kusebwa nizikora yes na no muntu uri kuba yabere yaziro baka akafuna teyejo then ekagira te akafuna obutobwe ekahiringa omwe yayiza kwiringa no omwe ne hiringa nkakubi ningashu etambe bwa kubi so yayiza kutamba kubi na yeje neta kigira ki neta ki relaxinga so cyo kikugira ngo omwana yanayija noza kushanga ngu hari atakwasa emnyamezo ku relaxinga je kashizika byamaho oshanga zagira ki zabaruka degree yo kubanze je kitwagambaho obwe nubo kutubona agent abakazi mwenda ahari 10 nibabona no buce kucheruka yo buce so obwe na waheza kuzara omuzarta narayibayo yarebayo yashanga ngu tor munojwa just oyineho kashare kache ko kwata kajirta kakusharaho kache akashanga kariya ukatakujwa obwe nubuyekerera
tukora tanga shitamo umunyu wawe ukasitamo umunyu niyo twantu bagamba ukasitamo umunyu tukugambira ati utakariye ibintu bigumire barakuretere waje that will be later yes so then obuto bwa kabiri hatubwe n'ubugendaho kandi bukwata aharieze nyama bugira ki butaze nyameze twagambe zikuri relaxinga zikagira ki zikaprotectinga ningashe zikayambaho okushanga ngo twabasa kushanga ngo mbu twafuna n'obuta ahabwito amahanda gwito gobi so nazo zatikaho yego ejo niyo second degree ningashe degree ya kabiri turya masozezo then degree ya kashatu yo hatuzo nezo masoze nezigera ki zishenyaguruka hatu zishenyaguruka kandi zikwatana naha mahanda gobi guriya so kushanga yaberuho a degree ya kabiri yayatka konka mwene yakashatu linke yahwa ati yaza kuri yashikaha muhanda guriya ubwo bigwitu so biya kwata muhanda guriya ubwo bigwitu ntimayisango nagoti yagureka guri ki ko kusheme kuba guriyo mbahangwa bwagwe onchengire so then degree ya kana hatiyo kanegendera chumwe na no muhanda gobi nagweshigira ki egusha mwenu egwata so icheza gwata ushanga nguna nakashaho obubwito okubanza bwazamu butakashikire otakaburesera heru so nakashaho nako kagira ki wakahika so nbabo butwantu gamba nti haraba kazi abakigumire ntune kintu kito kubasa kubajanga no basa kukigambira eryo omukazi ashanga shobirwe tinengere yakukigamba konka we obubinu bwizire bwagira ki ayibwayendera nubushohora nko kukwenda tayine control ako hakatka tayine control breaks zitesheme kwane zikwata zikagira ki zikashenyaguruka zona zikashenyaguruka bitobo no kuzara ngo bitowe no kugira ki no kuzara konko sheme kuzara konka wazara nkahi omekone ki onchengire yes ndio ni kutunga doctor okwenda kwanjira omuhereza omubyemizano otaferwa program yakadirisa biri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda amazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necweka zihangwe aha TV West nehinda ebyomunju nibimanywe mbeba tabashuka mbera tabashuka otaferwa rutabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bw'omukazi yayamba era ni watemba basa inakutia onesto yebuza omuzano ogu nigwegyesa ebintu ebikwasira hamaka n'okuwakubasa kurwanisa okutuntuzibwa okuhereza n'ebitiinisa omu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana omu maka gaitu kwata umuhanda ugaruka iwanyu wajangwe gisiteta n'ekikazi ninga n'ekishisha uno mukazi bambi ariho omukazi ari kunuka ecyayi barakuriya takuzagaruka noma wimbase kukwata bakora ki kasho mukeka gw'abagenyana ukoraho ki nanya ninkuze cyakuyamura maze shana iki iwe entebe noshitamaho kunara wana leta akaceka nakataho nabyamaho nakora umushango iwe shono sitama mukeka ugaruka sitame na ntebe iro ne box kireka nonda kufota rwiriwe omuzano ogu nugubaga uruhobo rwa mukaga na sande shayishatu z'ekiro kandi gwija kugaruka mu rwo kubanza n'urwa kabiri shaha mwenda n'ekicweka zihangwe
TV West Nehinda we bari wachirinitwe on program ya sisimuka tushira mu tugendo misho kandi ko kunanagambire ejwiki yona turumuntu profiling abachara abari mu sectors tari zimwe na zimwe izobere yanyumwe bazotitayise umuchara ari mu byobushubuzi hano ya Omurimbara City nawe kutugambira ko yatancho urugendo reye ebizobe byashanjire muhamona nebirunji ebyabasize kwihambwe nakashesha katwareta umuchara kandi we ari mu education sector umuchara charity ashaba ahebwa no tuine akasheshekera izoba nyabona kwakira gunda muronde ya program ya sisemuka ninye nakira amazina gundi muronde ninyetwa ashaba ahebwa charity kandi nasimarahanga kugira ngo nije mu studio za TV West kasheshaka kugira ngo tuganire ebizubu eby'abacyara bo mu education sector bakubugabugana tubigonjore turebe ko twakubyova kaminga nugume muturikirize kandi mukutureba tuganire hamwe turonde solution. Okay, aho no turatandikire twenda tugamba abandi kandi ubundi we washyira ntwenda tumanye urugendo rwawe first of all nice cyako inspiring jire kumushomesa bari munonga umukurikiza witu nyowe ngo muntu ukushomesa kukakutani nkanda kwenda kurga day one abazire banje mama wanje kukinzara Reverend Mauda Kayunga ni mutamu kitinisa akari umushomesa nde tukazarwa umukaya bashomesa so nkaba nindeba mawe ukuyabire ndabona ku balancinga umurimo na numuka omukamba mujyangu yija mami yarwe ishomero ayijana na za lesson plan ayijana ne papra byo kucebera so nkaba ndeba nabona munonga nanye nayenda nkunda kuri chobwe nanye nshomeza profession zo kureba mbavuge motoka babine time ngo no bushomesa atanabukunda konka ubushomeso ko kuza kubuza a percent y'abashomesa bayembenda ko babashomesa ahabwa nica yo murimo kuguri ni percent inche munonga konka no kwetwa so nashomera mu ishomero bakwita Ruhinda secondary school nkashoma ndukutambara ndukutaha kuhika musene yakana akawituka tujyabana bingi so nareba ebizubi by'abana bakureba bashomera mu average schools rikari ishomero ry'abojo nabishiki naheza sini ya mukaga rikari tarishomero strong munonga ruhanga yangeje mbabazi n'abashomesa banje bansupportinga nahika sini ya mukaga konko butwa entujuza za form zo kuronda horaze ngaba ntireza UCC kabare ntireza Cyambogo ntiremza nkwenda kubaroya ningambe mbenka TV presenter those were my dreams until ubu nashanga banyesere indidi bakabanyesere Cyambogo banyesere UCC kabare inabire ntire konka umziri wanje akata kuza kuba sesente atukatoro babiri so kunabire ndiyaho nahirwa nacyo nuringa nazo mushomesa actually nyonka zo mushomesa abandi bahumurikire ngahumurukanga hato mbushomesa twa registeringa kakosha nchakare so tutandika kushomera ruhanga y'abantu ko yampushinga ati mu education nazo mu education ni nashomera NTC Kakoba twaturu ba last born bayo 2005 nari bushomesa azanka kandi icyanyambire nkashomesa subject inabe ninkunda literature na shombe umushomesa wa literature na English so umurugendo rwawe rokenda kumushomesa utakagirena na kubushoma tina resistance you are facing jire ekabera umwe yijurire na kimwe ate cyo kubanza kuwabiroza kuba umushomesa nana abashomesa abo bonyine ayo bashomesa they were frustrated uko tinde cyo wabire no bareba babinje special ngo buto ndishoma ngo muza high school bakabi nebizo by'abashomesa nke bitukubona hati kandi bakora kinga support nambwe no ari umushomesa omwe okuwanya inspire nge natacyo kunyinspiringa akanshomesa imyaka yanje mukaga dekamuhereze kitini samugamba ahambeho bamwita Madame Peace Barungi ndidi iyo wamtom ubwo mushomesa akabaye mwo kwekunda natu wamureba no mushomesa kundisa abana kushomesa we I know quite lively umushomero mugwe nagukunda abo kuba naba smart ngene kwa biro mureba ureba right profession yo bushomesa abo kwa she's smart that is one thing both are here na no mutwe
ekindi ari cheerful tayine attitude y'abashomesa bagira uko hurira wenda uruma kaje ngo abugambo rw'abashomesa indi bigambo bakuta biri negative bayi batawubwira ubwitu so she inspired me so much kandi yanshomesa je nahika so kunabiremba niyo niza kurira ngo nako mushomesa nchimureba ngira ntananye kunda mushomesa want to be like my teacher Peace Barungi. All right. So you're inspiring her. Here I am because of her. Greatly because of her. Okay, muna chireba TV West chiri muntu gamba ahanshongeze kwatine na mushomeso muchara twenda turebe struggles ze jane zabo ziri kuja tokamanya oyakwasa ku inspiring so omurugendo rwawe ningashijane yawe yo kuba umushomesa rururuta rugezere ruta nibirungi ninga bibire bitoro binahati nangwa ati byorobi ahabwo kuba washomesa hine nabinashomere nabo hati na dio niza kumara imyaka ya 20 mu bushomesa kongana hati tebakabonaga government umurimo uguru permanent nazo muri yari ishomero barikinga zo muri riya rugaho azo muri riya nangwa nabandi oshanga byashomero rujungu history ayo nashomeso rujungu ako yabona umurimo aruga yo rujungu so shanga rumuna batsa so kuna heze kushoma NTC Kakoba nkabandi bantu naza mu area yo kuronda emirimo emirimo teyoro yo kubona nono jirebera horeba erho ojangira utingo ndakomushomesa kugira ngo bwine ABC konga kubahereze kumbana kumbona umurimo tukorobi konka ruhangayije nkwatsa abo kugira ngo kandi umucyara mbona umurimo mpereze kushobora umushomero ry'abikira bakwita bwongera girls secondary school banyemployinga ndiyo mwishumuto ndigiro mwishomero ati nto natandikire kushomesa nabona challenges nyingi ko kuza ku blendinga ini kuma kurga ahabwa junior kuza ahabwa senior especially wo ry'umwishiki hati banza kugumera ahabo kuba mu mashomero abacyara nabwo mbabona challenges kwenda kushana n'izindi professions kwiyonza bansinduka ukamwe na hamwe mbwene nkecho kubanza abana nibakira kureba abashija nkasimbo ya authority hato kibori yo mushomesa mukisya uwo mwishiki echo kubanza abana babanza bakureba ngo nka mukuru wabo abakabina abana bakuru babahereza nka university so shangana bakuchallenging bakwenda ku testing authority so for that matter oshanga if you want to establish yourself as a teacher oine koraidinga munonga nabana babishiki umwino uka building authority yawe bakamanya ngo teacher actually she's tumukuru witu she's a teacher nabara bari muto kunga ni teacher haza ho friction hagati yo mwana na n'umushomesa ushanga bakujya madam uriyo musya madamu musya ushanga bakutegerize kureba urujungu na rugambata bishiku nakucuruza nko mu class nakunkora ki hato kigezaho kukikora bundo facing resistance umbana na numba shomesa nangwa batahibawe ushanga no bathrowinga comments zo koreka ngo ngo nkamuto umwe bakuteka ngo bazana konkane ziba ziri serious bakweta ngo kubyo bwo koreka ngo urya kishikato mwe no gumano feeling inferior until ubwo kwijo kwa supported wahirwa abuko okuchiro bwinji akaba mentorship ryo neje hati konkire keta rumu nonga kugira ngo umuntu akukwate mwina akuyambe ku growing through those steps bakaba mba assuming ngo mwe college obire trained amply kandi kindo shango tine hataro bacara bingi kandi abacara bariho shanga at head teacher na mangu head of department aro na mangu no yiga from your colleagues yet in actual sense shanga everyone minds their business so you have to find your way through ebyinjo shanga no ja kubi ega by experience otakwija kubona umuntu akwija kurabya mu details to go with you so imwe no byega by experience chibori outspoken ningo chibori confident you ask you expressing ngo umuntu mukuru juta am facing this challenge kunga cyaba kitari yecho no kubatsa oya of recent amashomera minjaga yo ngarabuka ngo gayo ngabitamwe ibintu bya mentorship kugira ngo wabone umushomesa musi muto mu orientation amanye ngo arabe muri biha bitaba ahandi nkanye nkahirwa kugira ngo I started from a good school so cyaheza kunyamba na oriented je na facing challenges ngo kuna kugambira na swimming through so na shomesa mu ryeri shomero ubwire buringwa
abo kuba nk'ijana nashomesa abo kusiya nk'enkumi 23 okay buja okay umukufesinga mu challenges zo ahabwo kuba umuryege myaka yona naba hariho norwo mbuto urgakuba umuhici muto atoije bumucyara then hatu abantu expecting kuba nukura from step by step aho no yitwanda kutandikira ntumanya buri umuntu mugona gwine challenges kunka twaza umbushomesa ado challenges z'abashomesa abacyara eziba kufesinga ubundi ukashanga abashija batazi fesinga ohirecha echo kutestinga authority yawe kumcyara izindi nizi actually ako nikamwa habuki zibe biki by'abacyara bakubona babashomesa abacyara babashomesa especially abaka noromusho umucyara kwako banaza ko umushomesa myaka 23 abana ko stages zo kuzofumbo amashomera mingi na hati especially aga private kuba kwa advertisinga oreba abakimba banukaho na nabacyara ahabwe inshonga ya niye nkora yitu ahabwo kubane bane benda ishomero ryabo ni benda master imke akatwara abantu mu prep mukasheshe master abari home prep yeti iwe umko mucyara ko wabohereze kushwerwa mbero bikeno ija kugirenda kandi ko ragirenda to kuza kwimukana mwani 11 kaza kuza kutwara abana mu prep so oshanga na mwaya applyinga abako bamba hemirimo they never opting for abojo bakujya ngo abajo babangwi tibine bizubije bangwi ya takuza kutushaba live ya maternity hatoshanga umucyara w'umushomesa yatandika na fesinga ebizubukuru gaha kwenda kubona umurimo rero nka wagendo inendo rukuza kuronda umurimo tina rukubasana kubwira ubwinji kuyaho washanga are realistic boss so ati ntubona ubuzubu bwanica yito kutukozire ushanga ba boss ningashi bakutusupervisinga bakutureba nk'abatakoraje nk'abashija ahabwo kugira ngo ito tukozire nk'abashija icyo nicyo kimwe umucyara yine kubalansinga umukazi we narukora ayine mirimo ebiri iri full time ahabwo kuba noja kushanga ishomero for full time teacher to kuza kugambira head teacher ninga shadow department utinyowe noreba lessons mumpereze mukago mwizoba ningitana abandi batwari 10 utahabwo kuba noreba nyondio ndi umukazi profession na ministry ku ya strategy dizingire te kutanisa kugira ngo n'umukazi ninga nci no mushije ayishomero mwine road eri kwingana kandi ko kurwo hishomero umucyara naye mukasha 11 ndizakasheshe wo mushomesa atebekanisize ekaye cyo gukora icyo kurya no kwerabeho atebekanisa abana be bazayishomero abinja atambura bakwa nta mashomero no macagine staff quarters atambura distances ningwa azayishomero ayishomero ashanga bamutegereze shayi mwatandikira assembly asiba yemerera izoba ryona nakebere papura narwo mu class nazo mu ndijo nazo meetings na attending a discipline cases zabandi umukazi omwishomero ni mother figure ni mother figure hati mwaba bana bona mu kutwohereza kuba kwikomuka ishomero nendijo katukakigamba so oshanga abine bizubyone biri emotion ngo kukiryo muka atoshanga umushomesa nka charity oine abana omwizobo kwateninga abana bataransi ya 20 abine bizu byemicwe kandi harihona nabine bizu bakwendo kuhumurizibwa abari emotionally broken down so atoshanga umushomesa wariho muka uburemezi wakayishomero yokoriro bundi uburemezi burizoba no yokoriro uburemezi bwa hamurimo wayikoriro uburemezi bwo muka kurwo kubanza kusirwa katana kandi uko nagaruko mukatora jo taho tenaruhire naryo mushomesa baba kutegereze kuba kure na n'umwami yakashango takizira buzabana tabana mwe mama wanyu takizire ngo ako kwija atandika TV yakiri hurerye na expecting a chai to kuza kuminjira na society te ku expecting kuguma ryo muntu umukazi uwo African utukumanya ari ukore mirimo yona kurga kutekana no kugabaraje kwatosimbira amaju kandi fooderi quality yo mwani sabana to kuza kubura kutwara maganurwa ninga kugoyoburo ngo tunyonora ntura ishomero nyuko zarata kuza kucenga so no shanga umushomesa w'umukazi aritona party abamwezice katuje ngo icyaro haferwa ho muntu nibajyango shayi 10 twatferwe twena tuzayi harufu tuze kuhata shayi 10 uri mu lesoni kuri abamwezice tubakwenda kumanya nibendoze yo hati
bagamba jang bishuwa mukananga ngwashikuba kahurira ngo bashomere no manya society nende ngo hati ngucura umukikaho arakireba ari yakireba na nyine kikikuhikaho shanga abashomesa batayi babatize kuhatiraho ninga ruhangata kugira imbabazi ukagira abamwizike bakucenga bakakucenga ibizu byawe ushanganisha kweyi nitona n'abazire umwe tubakora samasimu mu makagani onashi ati mutukora samasimu umwana wanje kuyanazana akayagwa kayahanzaho utu bantu bazana yaguruke dressa yagwa mwana mureba hi ati umushomesa inabana iga akinana abana aroza classes mu baniga nabiri atukuza kureba abana kandi warwo muri gihe cyo kuba abantu uza kutwara bitabo muri Nigeria abana no bamanya so atoshanga tuni pressure kurgaha murimo nakujanga tuinemere mebiri so none okora practically more than 20 hours umushomesa akazi nabyamashaha nk'itanu abuka no banza waza kuceberaho beginning of term deadline yoneza kusha umwana yayagojeje hato byamashaha 5 uyu mukasha 11 ku rugo rwo kubanza mpako rwa kangayi urwa katanu amuruma mbako expecting akuba perfect nano mukaba ko expecting akuba perfect unless waza comparing ngo bune ko mushija kwa kuba yarugira ishomero ati yakikomuka afuna free time ategezo mucyara akansege neje so iwo mu rugendo rwawe ro kuba umushomesa wajango amarame imyaka 20 niza kusya 17 wari muno kusemya 17 wara facingire gender bias habo kujango oriyo mukazi kinje mununga gender bias nyewe ngifesingire mu Africa nibikiriza for instance ngo leadership ni yabashije kandi to ku blaming Africans aho kanito niko turi fixed turya hanze yo neto no kirenje turi conservative hati ninyushiko mu rundo gumwe nkabandi bongera girls naba promoted boss wanje then bareba ngo nakaba nimbasa kuba director of studies dosi azaba kumanya obwa dosi no murumo guri hectic hati dosi naba na cross cutting nazo discipline aboka no abana baza kukanote wako buryo mu discipline no ko riding n'abana no ko riding n'abashomesa so ninyijuka when ubaheza kunya pointinga umushije omwe akakigamba open day yakingambira akaja tukuzana ku marato bwa dosi tumuri mu gwabakazi atubwa dosi nambuza shi hati sho bwa dosi nubano bwetaga cy'ikintu cy'ikishija icyo gukora kandi ndeba no gukora plana no coordinating academic activities kataro cy'ikintu cyakukiriza namani ngo njote naza kuremwa kukiriza ogo mutehimbwa hati no manyisa ngo ni kintu ki indi n'abakazi batahi banje abamwe bakigama ngo umwe nati nkogu as by that time I ankabani inchi ndakahereze kushoma degree yanje hati oriyo no supervising abantu bine masters abo kuba okukiro bwinje obwebembezi tukugira ngo umuntu nwa kuba nasinga y'ibitabo ndo bakumanye bakwamba considering so ato okigamba nga muntu icyo kubanza no mushija ikindi ine masters ikindi nakukize emyaka nakukira na mutwe hata kubuza ati konka abakazi awatobutegeke bw'abakazi nje bakwikambagamba atobutegeke bw'abakazi bugumire bwenkishi ati warantine bitabo ntari nizo mu kirasi atoreba ngo kizubu tukugira ngo wamugambira ati eshabishikanusha zahika ikizubu no kugira ngo uriyo mucyara kandi umushija akurikira kuzire in an African setting tako expecting umukazi kumugambira icyo gukora so adoshanga ushanga ngo gender bias ewe ijurire na kimwe ijurire kimwe nico kurebera ngo nkana research neyoreka ngo abakazi mu leadership turi represented mu mashomero that is true nawaza kureba nkaba head teachers mu mashomero no shanga ni tetwe nkabazire wabuze tushe mukuru wishomo no mukazi no mushija no mukazi asho uryo ni ishomero ki research kandi yereka ngo 15% y'abakazi ya administrators n'abacyara dereri ya percent mpango 95 n'abashije kandi tunomalize nje abashija kwa bari leaders exactly kandi ko kuzo mu mashomero shanga abakazi inamba y'abakazi ne doublinga mu y'abashije ubwinji konkadi chika promotion zo shanga abashije mbaba kugira ki bakwebwa preference I'm glad government policy yone chindura nohereza abashija
abakazi nabo bayumba bahereza musam platforms konka bino kugumirwa bakuba ati kuba kuba mbaronda bari qualified na waza ahantu ayibari mba upgrading nkumbushomesa no shanga umwijuru ry'abashija abakazi no bacha bagaruka for masters no shanga bari bacha bwenshi hati noza kuza masters oyina barungu atoriya bonaguma nayiruka buri weekend umukazi ayina barungu kwa kwa nabiyo nataho kiza na bimwe nataho ayo nazara konka umushija ine bagaye so ushanga no bari yumba upgrading acheza kwa advertising ajya ngo gwa edita ntwendo umuntu ayine masters atoshanga abinji bariki yabami abacara batakuza kuba batari represented okay twagaruka ahajane yawe specifically iwo ko kureba ninga shitari na niwe ninga abashomesa batahi bawe community itwe hari okutuku respectinga abashomesa bacara ninga ntubarabi amamisha waza comparing abashomesa abashijana n'abacara no ja community to respecting abachara community nekira ku respecting aba master babashije master naryo umuntu wa mani atkonka mistress bakaba mistress inoko abantu bamba muri bangu mistress abachara bachira kwamba tuendeza ngutuze kuri wa nasare akanore Africa community nereba mukazi nka caregiver mbwe nugwa nico cyo kurebera professions eza kusinga kuba yabakazi kuba dominated nezi kwenda abantu kwake obunansi obuzarasa nasare teaching actually ko kurata research shanga umunasare teaching 18% n'abashije 10% yasigara ne yabakazi then waza no nursing na midwife shanga barya bacyara hati community shanga ni respecting umushomese wo mukazi wa nasare kandi waba uryo munasare uryo mushije na umuzire takwenda ngo akomwana ni watora kana kwa kuzombebo kashanga nkaza kwatendingwa master hato yibuza karasheshe naje kubasa kuri yakwenda hagumire twenda ngo community expecting ngo kwatu y'abakazi hato kijano ikomusiniya ibintu bihinduko shanga inamba y'abashije nekire y'abakazi nahabwenje ko these are older children waza na university lecturers abashije mba doubling aba lecturers babacyara ahabwo kuba community ino kwekoreba umukazi ngo hinashe mepona akoma for that matter abakazi bashomere ine comments zo huri abantu babataho nibagira mbamba jangu umukazi kwa kushoma aba complicated aguma Mario tukobasamaka okay we were doing masters with a certain girl ukoshanga abantu bamjangu ngwaza ngwabara kushwerwa muno gwa mahega ahabwenje abo kuba nko mushija kufacing umukazi wa masters abo kuba okushoma nukutuya akavera tweza nko kokora Adam na Eva kuba irakijuma bareba bamanya ikibi n'ikirungi hati kwihaka vera ngo mishije yana kujya ati utazakora umbuzo tukashabwe ntazakora akubuza ati ukija kushwerwa orachure iki kigambo ukija kushwerwa ningo ukija gukora atoshanga harona conflict abo kuba community no mwana na family zo muzi tukubantu shweramo shabaja ubwo wana akanga kuzara na akavujira ngo yazara abana bashatoshanga mbagira ngo na ashwere agenda aze kushwera abashomire kandi mawe aze ngaba nk'ikikaci kugira pushing umukazi shija umukazi nazara atabana babiri kumbe nabo bazarira ari bugenge noma kugira endo kushomesa uyinenda note kwa kushomesa sibo yemerire ato bashanga mbati kumshija pressure taso ndijo mukazi ubwo gwakanga kuzara abana yabiro kushoma abana bayemera umuha mugongo baho they have comments they throw atoreba ngo it is just because you are a woman na kugira ngo uryo mucara so shanga society ne biasinga mu bias abashomesa bacara especially ubwo mushomesa umucara waza kushoma especially ubwo mushomesa umucara warabuka nangwa na amakagutu ushanga no ine comment indahuriro mushija nagambira mukazi we ayine masters tingwenda umukazi yeza kumugambira tukashika tuinerone katwatendije tingwenda masters umukayanje tiyahurikirize kiyagamba atoshanga ikizo cyo kugira ngo umukazi yagira ki yagira masters so tuba ko community to expecting kugira ngo doctor wo mukazi ati ngwe byo ni bonera nyoye cyawanje yishiza doctor so ani ndabikintu bamwadmiringa kuko muri bamwe niwe burano personally I'm inspired by her kwereka ngo she's a woman byo nebizube byo kora ngo mucyara abyine ayina abana bataka kuzere kugira ngo yacukize but she is a doctor and she works like a doctor na balancing up life ye
as a mother, as a wife, as a doctor, and as a teacher, and as a role model. So oshanga nabikora perfectly. Hata ubwo reba abantu abishiki bamwe community yabishyo shanga nabakoraje. Abo kwa nabi inspiring kugira ngo okay, even if nobundi yo mwishiki nimbasa kushoma mbe doctor we utabona netarashemize mitwe mbe doctor unshomenye tegereze kandi kunda shomenge tegereza I shouldn't use it umuringo guru negative kuja no mano nito bacaro abamwe tubona kugira ngo ukora arebe ngo washomaye hati nibono yenda kuba umushije ukaguma no respecting ngo mubiri gwo karinga ngo no gwo mucyara uka respecting ngo in position yawe irhanga yakutire mu gwo mucyara kongecho tuchikumanyisa ngo less than umushija especially ahamurumo ranga naba yakwira umwami umwe no respecting abashije abona nk'abashije yabwo kuba kozere na nature yabo kongecho tuchukuzibira ngo turaze kushoma bakujya ryo mukazi ngo kuba kwishomera ngo ryebe mbere ngo turara base ngo bakujya ryo mukazi ngo kubara ko gwa head of department noje kutina kushaba abashije schemes ngo kujya ngo riki ngo ryo mukazi somewhere in a staff room where I was omuntu akagambira umushomesa umushije akagambira mukazi ati mutere mu cyayi hati yono jo toka shita matuko manyongo bakazi bakabagabara ejo yenda kubanka bullying so twamchallenging twamjyangu manya aha yu washomesa leso nizinga kurgumukashesha nibiri kashinanyikana zo nashomesa kora buryo mushija mucyo tashomesina nyonga shomesa ibiro kashanga ningushira muki chai what does it mean kuchika responsibility yebi byo kugira ngo umunda mogere cyo teka amaju that is not the only way to show respect twe turya hamurimo we go professional, we shouldn't go gender. Ahabo kuba umurimo tare cyo kugira ngo guno mucyara ashomese orujungu. Twina bashomesa ababiology babacyara, twina bashomesa orujungu babashije. So we respect each other ukuruhanga yagizere ki yatukozire. Okay, turi muntu nguza mamisha na program ya Sisimka turi muntu reba umukazi umushomesa obuzibu obwakora bamuntu turi muntu gamba society. Society's expectations na bias harukuza affecting the performance yawe nko mushomesa then na generally na nabandi obundi abashomesa bacara the expectations na biases societies tukubatekaho harukuza ku affecting a performance yanyu. Of course is affecting sometimes directly sometimes indirectly. Ahabo kuba society yana ku expecting ngo oze obenko yote kwenda kumanya ibya yishomero ni kwenda ngo obedi okora ibya bacara bakora nkayi from society. For instance, at nka society inokwe kwa neko expecting kujwara omukazi kwa kujwara nka glasses bagira ngo ayinori jezi kandi obundi no shanga obundi kutuza kwikamya keje yite yakura ninga shobunda ko hatina no mbebe harimwe abana bajiri burahuri ushanga note kwa kushome papara kinani ganabiri obundi ushanga nota mu jware birahuri kugira ngo hweze umukana nkati ngo naturebera umusente ngo mwamurebere bishingwaye barese rumwe ryo no kujya inokwe kwa neko expecting ngo jware nangwa nishoke ryawe ngo urisibe bato chishobusiba ngishoke ngo be smart ngo mushomesa bishwari ya sente nazihaye kana gumana hindura abechika batanika kubuza ko ngata kuza gukora umwana wito mworo wakireba hato bundi baba batakwe expecting n'ikindi tukutandika nka developments zawe ngo mucyara wagura nkitaka ngeri ukarya nkaruno ukagura nkitaka hato manyengu iwe abakwisha kuchurira bagenda bagambira kati cenga nyoko zara icyo kiti kugira ngo ni general konka abantu abacyara bashinde kubona ubuzubu kugira ngo ko kuza kwetungura mu community nko mucyara abantu benda kureba ngo uri no outshining umushije atoshanga no competition yeti to competition chishwara esata nuwe wajwara ukajwara ngito kajwara ndijo bishwari atakuza gukora ki takuza gukora ningo mushomesa inoko becenga bashomesa babacyara n'abakazi kugira ngo mukashomesa wo mukazi ashemekwa nabaye n'umushatuka ajire ngito ekihengami mwana rukurekisha ngo mushomesa uri wabe natamisa abantu ine kubana ro kakari kubona abana exactly utakajwara shankeji bashanga konkera mushiringi zingaye bishuwezo neza gukora naziteka shaha konka shuwe nagenda buri bitwe nashomesa buri izoba ona shuwe rero hatayi wakujira ngo kugira ngo haza muke cyumuro mwaza kucebera moka hatu no shanga batakwetegeza ngo hati no mucumuro nagenda konko gumukaza inemera banamiye so shanga community ne ku expecting amu kuba ekintu each profession etakwikiriza kuba kora beno jwara ojware satan we no kijwara nke kitete cyawe cyakomanka hagati yo kuguru nyoko zara kuretera kareso
akwereka abandi ubundi uko bagizire yeta yishomero tokuza kugenda kitede ingisimura choka no bata kwenda kigufa ukatukujwara busha kunga kandi iki cyaba nkagomesi nacyo kugira ki kikuteganisa abana babikibinde kuba kwenda kurebura smart toshemeye kubo tokubasa kwikombana ojure na isho cyera kuzire enono zizijabirire wene kitete kitakushikirege oyinama kancha then uke expecting ngo aba bana nibaza bomba kureba bakusasibwa so confidence yawe fa waza ku building a confidence sometimes no clashing na community expectations okay bimwe bukurema atunko muganurwa tokuza gutwara abo kuba turahingire mweza kandi bananka ba kabaro abatakushomesa ubundi aba full time housewives bino buro bwabo hati bakitwara nyoko za yatwara buri yatwara ubundi yo kirgana n'ikitenge kujabirira akubuza ate kitenge n'abakiriya hato shangano ija kuba emwe bukurema abo kugira ngo manya turya abantu yuko tukubasa ku balancinga 100% byone so community musasi gwo mwana murebe mushomesa umukaza kushomesa musasa mumanye ngo buyarwo mukakagenda ati yaza kushitama yaza kututuka kusingana no gwazamura aha musiri abo ko natutuka we suffer so much physically emotionally no shanga banigana bere bakwegamire physically you have a lot of work to do kandi na no mukana hondo ndatwa balancing abo kubana hono witu nayishomero niki nayishomero no witu abebembezi bebibina bya mwezike nito tuza kugeza aho tugume tukore the best that we can konka mureke kuturemeraho ngo twate eshaya mwenda twenda tushyireho mutuherezeho ka provision ko kugira ngo kandi nomanya mwezike n'ikibina kirungi bambe no kiwe physically mukoremera mehwe konka ko burasha nk'umukaza ry'umushomesa nakanga mbere n'abandi professionals nk'umunansi mwikirize kwarabahereze cy'itanu umwe numanye ngucaza ahakwata kunga mumanye nguti yayanga takubasa kubaho tiyayanga nkana okay ntona tureba ha work life balance ntucumanya uri mushomesa uri a family person or in a family and in a personal life yawe obasize ku balance ngo tabuka babagambe ngo abashomesa umwelode neberi impango yo babasize ku balance ngota no nekintu kitorobi but I've done my best ahabo kuba at the end of it all umurumuntu gumataringa so much tinkwenda guruzinga at all ninga kuba incompetent in any way kongana namakana bonga mataringa so much munonga kugira ngo tinkwenda kugaruzinga abo kubanye nabana nshemeye kuba nimbegesa ebyo muzire ashemeye kwegesa umwana we so ebyo mbi balancingirenta ekinkora time ya family hati nyo kunguza kutati nkatwara chipapura tinkutwara na nyimbo kuchebera kuona ndekwa kutaho buryo bwona kurebuka kwahwera ahishomero dero kundabe nataha nanye naza kureba umwana wanje naza kumukoresa aho kwa najana homework ni nko kuwaje abandi nawe ni homework kandi to kuzaga umuta kumujyo kujya tumami ati bampereze cyo kajyo tkanyo tiroko gendezo mwishaze kubuzo so I have to give her time mukoresa homework emirimo y'ishomero ngisigaye ishomero then imbalancinga ubwiro manyangu timetable yawe kwere neja muno hezi 11 no kugenda no yiruko mwana atakashireyo ukamutekera cyo kujya atakija kakumuka kandi waheza kuri saba bandi ukashanga wawe hatari cyo kurya kandi hakija za technology obashomesa kazi no guranka kagasi nkaka uyiruka ngo tambiko cha yumwana dakika ibiresi ya ugitumuka flaski ugita hachi hameza ugaruko yiruko za ishomero uza kutwara babariyo nibazanka tuje ngo for 30 minutes ati tentu no programs bukibuki hato kakora hato kija obiteranda n'umwana ishomero hato macha yashanga yahiri then nekinde kinkora ku balancinga family na n'umurimo no kugira ngo timetable ntwantu kora timetable kora timetable y'ishomero na timetable yo mukana yo gikori umanye nkore wimuko mukasheshe no yenda kutekera umwana cyaciro umuceri ato gusotinga gusiba gusotingira gusiga mukavera rero kugira ngo mwe no gumana umanyangu umukaniza ko mareda kika 30 nkoreki ayishomero niza ko mareda kika 30 ndukoreki ate cyo kikwera abacara tusize no kurabwo za chance ushanga no jyo kandi mwe ni cyumuro nikieka yanjye ate bihumuro nubyo bakeberera muzayinebo nako kayo na nyino shanga bagezeho ku balancinga ngo shanga tana pia bashije nyingi ate mwo for going
kugira ngo time ugiherezeho eka abo kwato kuza kuchebera yunebo ku 12 ukachebera moko kwa 5 kwa 8 ukashomesa every day kandi oyina abantu muka kandi oyine n'umurimo so zimwe opportunities no gumiza zikurabaho in the interest of your family wikiriza zikurabaho rero hati balancinga umuka na nayishome kugira ngo utakahereza ishomero percent mpango y'ubwire bwawe hato muka bikagira ki bikakurabaho to kuzagura byo tuba tukubona sente imishara n'ikindi kizubu na no tukore ibyo byo notajyamwe imishara nemara especially yabashomesa ba arts ebyo nbyo turabentu gambaho twaruga omukahumuro konka wahati no mchara charity ashabahebwa no mushomesa harimo natuganira rugendo roye bitu na generally harimo na ku painting direction cyo muchara omushomesa obundi bimwe ebyakuba narabamo obo hati katuzo mukamuro kacento zakubantu garaka mutakarga TV West. Bolder and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Sherry, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. You are so different. Oh, yeah, we don't want anybody. You don't need nobody. I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do. Ejirukundo teka shara, uzima jikume bendera. Tika yoko fantasy. I'll be a ninja, your sexy ninja. Yamua, sisabora kota, niwa pesana buleno wana geta semera. Wali woba hustler, 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 get the people. Wobula woba musibe njege. Nenda tuchiri program ya sisimka tuchine mchara charity ashabahebwa turi muntu gamba ahashunga ezikwatirine nabashomesa umwana nebizibu na struggles ezibarukora bamu babari yamurumu bitu nababa bari mu makagabo kuba affected tukuze kuzomuka nk'umuntu twaze muntu gamba kintu cha work life and balance and watugambira ko plan injira kayawo ka plan injira nana omuntu gwawe nenda tugende wawagize mbu by nature itwa chara twine kuzara nyenda manye umushomesa umuchara kwa kufunenda what happens and numufuna support rukumara twahikari ejo matano support ne mara mu environment y'umukoram environment chibanche varying from institution to another konka general work na commenting ari echo support it kubona maternity kumara
though it varies from one institution to another. Ati omukyara maternity shimigwa neberi y'amezi 3 azaga amezi 3 weekend zino bashoka zishimigwa nzibarwa nziziri 90 days working days konko kuchiro bwingi noshanga especially in private schools ngambira abakyara bona omukazi kwa kugirenda aho kugerera maternity leave ushanga nakomana ibintu yakwana namangu taragishange umurimo ngo bakubuza ngo ati we naza kugera najya mu baza ko no harabira kumutegereza ati icyo ni kimwe ekindi azinde zo kugeza bakwikirizo kagaruka kubemba shashura agamezi tubaraga kushashure especially private schools so inomanya enda neja n'ibintu byingi neja na fatigue zimwe zijana izini complications araba cyara kugirenda kisenka meza na bakamujyango bamutaha bed rest konka babosa bingi takwenda kumanya abamashomera mingi ko bakwa bed rest tukirize kubonana na instances ahina bashomesa ba government ari kugira nkenda kigira nk'iki kizubu headmaster kazo ministry ninga head teacher akamuhinduza akiza kwija akuza akashanga atakiri umushomesa w'igishomero just because akagirenda yaba absent for a long time atibebwa kumanya ngo it is not your making kandi no bwire buringwa konga it is not your making kandi nsite kubasa kubaho etine bacyara kandi tino ko abacyara barabiyo bataziri kandi tine kuba kuza kuzara batabonde maternity leave ako tukuza kugenda twagura abantu mukata so in scenarios zo kushanga umwe maybe hina mashomeraga kubiceza kugendana na ba baby banyu boka twanturebe cyo twatina ka exclusive breastfeeding atiswa kujamba at least umwana munsi okusia amezi mukaga ni umwe kibasika ko muri mugwanyu ati abashomesa bakinda gateni abamwe ba directors ni babikiriza bija nutwana kandi bantuza kwikoma twana tahitwatwe konga a level ya primary na secondary tihine head cha ku expecting ngo je no mwana atisho musige made ako ataro room ya kugira ngo je ni room ya caretakers babana babashomesa twine staff room emwe nimwe harimwe bitabo umwana atakuza kushika bitabo by'abandi cyayishi kandi bamenye kuba kwaratu so twinejo room yo kugira ngo gende n'umwana yishomero ejotero ho nyo nangwene nahinda kozere hona tine hinda rebero mushomesa naija n'umwana yishomero kwihaho some schools nziba zine staff quarters ushanga staff quarter no yeheto tinyuma ya za class okikayo hatari hari mnonga so umushomesa kirgo mu class ubumwe n'ubumwe ayirukanga aherezo umwana ibere konka twatwarebere ikizubu cyo kugira ngo turyo overloaded no shanga no shomesa daboza umukaga kandi dosa rya muryango ari ngaye eze dakika biri zo kuza kurwaza kumujya no mujaburiza ngo nurga konsia none shi tubakwenda kumanya bingi tubakwenda kumanya so okuciro bwingi abashomesa bingi kunde ningamberera bingi umwana wo mushomesa kwa kusiya meza 3 warwo muri ivu abingi actually inumbe ndikugamba nawe in some school yanyoreka ngo umwana atahire yayanga konka uko amashereka gabe gafiri na unokuza kumunsi ya ncuro umwana wa mezi ngamukaga hati yayibere so yahendera na mutafomira abo kubatayine bwira uko rwishomero akaza konsi so maternity hakiri umuga police teka rigire yo kuba supported fully kugira ngo supporting umushomesa especially cyaka areas ezo kuzara areas ezo konsia in areas ezo umushomesa yabona complications ijonga institution yambeta ninga ka government yambeta so ibyo especially kuchukanga cha medication notekwa kwefaho kuba kushemeza nonda milioni 5 nezezo ebyo nebyawo akiriho gap twagambere kace aha bashomesa bacara bakugenda mu leadership positions wajangu bimwe omwe baremise kuzayo noshanga tiyafuna na opportunities zo kweyongera bitabo so ni skills zici ezo wakwereza abashomesa batahiba babacara babana berekerera kugenda in those leader gezo positions obundeza higuru ekingwaza kwabura abacara netwetaga confidence nomanya abacara nabaza kunjenga jo muryeki okuzara hino kwita okuzara wasenga abana babiri na esteem neho mweno uyenda kuba kuzara evo yo kuteka tekero mu kuzara no raising abana so twegarire mamani tumanye ngo we can do it echo ni kimwe kindi tubone mentors iwe role model wawe ko role model wabana iwe rebera aryoha no mcharo kujyo tunanyo profession yanje ninyenda nje mbenka
head teacher kananga nangwa nanye kunguna kubanga Dr. Catherine nangwa nanye kuna kubanga nka Madam Catherine iwe no yendangu obenko so obona umuntu wo kureberaho menta mutahi wawe menta nakubera nke cyo kureberaho ugumano kora munonga kugira ngo obenka we kundaze kuba kukura ku retiring ngenda retiring nka this head teacher icyo ni cyumwe icya kabiri tine kuturabone promotion zibacyara tutashomere tushome haza mchara nana yebuze kubambi ko kuzo in some schools za universities noshanga nibikiriza abashomesa hati nka BSU kankorese kizampe cyo nyongo ze research natambara bone bikiriza abashomesa babacyara kwijana abana babahereza dormitories abana nkakuri forward mo oshanga bija nebitoke na twasigiri wacenga ijana umwana we acucire na nakakora amarere so mwihango siga wabatekera obasiga compound yishomero oyiruka ngo zo muri lecture haza abacyara bari yomba embracing mnonga so abacyara bari no bashoma twena twine kushoma tino kutora promoted tashomiri ikinde cya kabiri hari yongija online lessons mwakwa yaringe computer skills no gurese umukeje ushanga washomeraho kosi yawo wagumano yirukanga na exams umwezi yonzanga hi online so twerwaneho tushome ahabo kuba by nature yitu yecyara ito twinekora namani kusinga abashije twinekora mu challenge zitakusha neza abashije konga ko bakwantu ba promoting atabakuza kuhereza bwa hedicho ine diploma okujyo tunyono rambembereze kucyusi y'abarongo still ndibenda ki echipapa so through thin and thick bacyara babashomesa gire cyo washoma garuka yo upgrading if you want to be promoted otherwise abashije mbaguma mbatwa training nareba workload mwene nyinji kandi zo sente ziba kubashashura is it a fair payment ninga it is not anything near being fair nitukora mnonga kandi ukushashurwa kwitu nukuche by the way ndushashurwa kubi abashomesa Africa especially nyoni zagamba Uganda niyo kumanya tutukushashurwa ikikumara ahabo kuba noshanga umushomesa wa diploma kuba kuzigambe sente bajyangu ninka 1 point over something ninga bajyangu ngo wa diploma nabona cyenda na zinga konko umushomesa kwa kurga yateka muka ATM keye kamureke mtwaro nkaga nebiri ni yari kuya account wakireba so ezeze mishoreze ziba kushareze ziba kugambe zezo nwazongera bakikigamba figo hurra ziri nyingi konka emitwaro nkaga twinabana kandi average school atinkishomere yo kushomesa muko kuza kuri umwana wawe hari namashomeranga hi agakushashira emitwaro nkaga kandi umushomesa inabana bangahe kandi tayine kujwara imyenda kabiri abana mbaza kumweta nkakiteteye kandi ayine kugura amashita kanaba kandi ayine kutambara kandi umushomesa ayine abandi dependency noshanga twine a lot of expenditure kandi income yitu really miga kandi kikukora matters wasi hati 24/10 keyishomero so ntumanyisa kino za kushanga nebyo kurya no gura oshange na no renting no kurentinga no gika yawe hatka tuje muno korambara ekayawe risinjiro noja kwa no rentinga aha uri umushomesa no rentinga oyine fees oyine kugura ibyo kurya oyine kutambaraho kandi oyine kuburya ishomero 24/10 toyine nabwire bwo kutandika umudara nkogo nendebe dachika zetu ziri munsi zo kwayo konka echameheru uri kutsummarizing government kakora chi kugira ngo yambe abashomesa bacyara then ne working tukakora chini tubanka society ninga ba stakeholders ombyo bwegese ku improving working conditions z'abashomesa abacyara bari mnongo government actually government ine byinji byakutuyamba unka policies za maternity izikoreho follow up erebucengu izaba favorable kandi ziriyo ziba implemented even in private schools na yes spreading take wings zayo ekindi government kiyakora turebere ne supporting abana babishiki ninga ikitonde kikugira ngo balancing ushanga mbabahereza bursaries mbabongera babashashurira mbone na no higher institutions of learning kuyakongera ekagira ngo nananga masters ya facility ya yonje hine ka slot kiyahereza abacyara kugira ngo bongere kwa upgrading bongere ka slot kugira ngo nka abacyara bakusiebi bashomere masters busha government kindi ikabasa kuyamba kugira ngo ibya government ni byinji no manyango abacyara bari emotional things zibakurabamo ngo kwe kutekaho guidance and counseling programs zabana
na n'abashomesa abakyara nabo ibatekatekeho kuba empowering emotionally through workshop programs ko kuteka teacher development so babe specific gender specific bakwata yezo issues z'ekikyara ushange zine programs zazo nko bakolete za computer nebindi ushange tune programs zitu z'ekikyara institutions no ku embracing policies ezi baka supportinga then bakaba empathetic institution katuyo nshomesa abana babisho mashomero gitu yokora kureta kwisha kugirenda abunje utakuyikombe utakuba empathetic na no gumshomesa wachi umushomesa wo mucyara then abashomesa babacyara babakazi naboni nyenda kubagamba iki twakwasa kwikora nito tokoremwe umurimo mukoreka association kabwanyu bw'abakazi bwo kwigarira amani kusupportingana kumotivatingana kweyihamu stress na pressure na depression tureke kuzaho kashanga buri mushomesa na fighting urutararwe ageterine gakora ki byati gufatandike bwasako tuherezane twaroni to kushoma turezane twaroni to developing nk'abacyara I know we shall get there abo ko mucyara wa hatu wo mushomesa ni confirm jango I'm better than my mother was. Okay. So with the time conditions zitu nzaku improvinga nitontuba beta kungati ngaja ngutusha kuba nk'abacyara nk'abashisha abako tine barigeranda so kungatu ege kuswiminga through our challenges tukagaruka tukachivinga goals zitu nito tukazayo kurugura habashisha bazani tukaguma ntubona those offices. Okay, thank you so much Charity Ashabahewa yombozi yaberini ngwa konkaho abobwire mazima tukabasa kurenga bituna nabashomesa abashija emujezo mu creating a working environment nunji yaba bacyara bokaza next day naza kwari muharawa wari yo staff romejo kana na community tujezeho tuyambe abashomesa baba bacyara babase kuthrivinga omu profession yabo. Program ya Sisimka echeri agenda mission and of course each week yona nakuze tuza kwantuleta series z'abacyara batari bamwe na bamwe bakore mirimo etari yemwe nemwe cyo ine kora tekaho TV yawe bitobwa hati twaza kuzomuka humuro nasigara ndije maye bare muza IBCC no alimuna ija kushemeza okusesha ishatu zenyine mutakariga TV West. Kurgo Misiri hamwe no marisizo kuza omukutaho mutindo nutukuretera buri kimwe cyona kurgo mbahinje nabarisa wabo hingire na mnonga koko abo kwa nyoni ndiye koze cyamani so iwe oryokwe orkwenda kwegera aha program egere bakanguburwa kabiri orho buterevu orya ha TV West habo kantuje kwantu kuretera abahangu abakugugu batwegese okora okongera mutindo aha bituhinjire ne biturise kwenda ngo niwe oryo mukor kwenda kwega ogere kinte cyuwayongeraho ecyuwayeganiwo katasya kasente okabisa hweka yawe uriyo mwana izaha yebuza kantumangu kabeje nibazibyaro mu kisharara kanda hakaharuka bejo mu mbuga awina ko harakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuza ho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okore nitwe obwe turi kuretera abahinje n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinje no burisa hata no rwo rugendo kandi ndebere entasiya yo kuhinga no kurisa no butatire mu munonga no tamucice kandi oyiha mu cyango kurigera uko warebera ubuhinje no burisa ira okurisa kaba kuyo kw'abantu babire bari nkabatashomere konka hato buhinje no burisa niyo backbone y'ihanga ryitu ngweno rebeka mu program eje tiyagumane kufera borwa kabiri Shahina Zechero. Akashanshara chakamuza ibisinsino nakakushibwaho
Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment, knowledge creation. akashongora ko nakaje ba mama nakaje abakazi yoga urwo mukirira bakuza kutera impeta urukuja kushohora yoga ukimara kushwerwa yaro tamaye kiwazara nikirushasha nicyasha arabakaje bagwira amahega akora ko kinakaba umukaje kushaka kwiruryaho watuwe kindigikwa atiro ebiro munana byo ko kwezera cyo cyabachara bamamitwe mama wanje general shikaba heno mukekuru muronje munonga nashwe nkomo mukekuru muronje munonga ari kwekunda ariko kujaka bwa nankane mu mukadi wanje nayegurije shete no mukekuru n'imyaka 9 ko kabuje kumushabe wibanje narikwa Nora yagira ati tupumburi yashweshora yaje kurambura akakunda shente kare uyu mukikuru wanje mwene gumire kajarwo mukikuru yagumire basheja ngena shikabahenda ibaka bahumura mu bushindi mukikuru yahanga nekanga mwashi nora yaguje bakikuru bagenzi bashete arabakikura bine shete bana noza kumuguza shete wazi mubisha ndakubuza nguneza ati yes twina bana tuza program y'abazire abacyara bitu mwe bari munonga konka twina nabana bariyo noza rumwana nakurema bana mwe noza rumwana bana bashwaki ari umwana kahanu ko munyonyi yaruka higuru
yayereba kwalala yeyitumita hansi naye buya twonkeje nesi umuntu akuyingewa umuntu akuyingewa mwena bazira ha reba nywanyire ati nkoko wamujara ukashagara umutabani wawe noja kurara hanuke noja kurebera hanuke noja kurebera hanuke enywanyi jitwa ogu yabari umutabani wanje nimpika ninguze kibaza nimfuruka ayayayayayayaya ogu yabari umutabani wanje yajatiriza kushwera wana nkoko tinkuzeyo ogu yajatiriza kukwita nofuruke kare tukagwejejera tukagwejejera abajira nibajara nawajara nkogu ewagara arikureo kanoja kumukama waje akabeji akamukwatura amushagare kuko gutura mugeje akabeji ibikaba nibyiruka onka bantu nibajara umuntu nosharuruka urebe yahanuka tugira ngo umujeno gwanyina umujeno gwishe ayukushabana none umukazi yagurukayo otwonka batabana bo barinka oturufwa kinabana oturuga abana abakazi kan batongwarira abana babo nayo okwiba none atamwana wanje takibaga omwana wanje no mulokore omwana wanje nashababuri rwa gataro right player ubwo amasafuriya gona cyaro psheke hato kuyiye kushwera nko wawe ari mukobo karayatamuka muri bafweshi ukarunuri wahano cyo munyaka gomatete no shumuru rembwa no twoga bana otumara wanje yakwe wetu nabakabiriti ako kumwe karoje munonga wabone bakasoje kabishishino irinyo bakaje nibanyugomba bwo kubonera waje kuwore bakasoje kabishishino omanyu kabiriti yarakaramu bana mwe kabiriti rusire omushija kiremwe birungo omushata mugochi omushata makatanga uzi yata mukatashire yata mukusha bana mwe kabiriti rusire bana mwe ngana face konkaba kazi wejana jya mkatakere bakagushishiro kamboni kandi umuntu kandugiremo buri mukazi wona cyo nuko ari kubipinga ari umukazi wese kumbipinga cyabo hota kigera kuyamba bisishino atobwe shitire umuntu lamanta bakaje libo kujana bankunda ngo kubonera yes kabiriti nako kunwa akakwashira bana mwe kabiriti muzire tugotomere yes kagotomere kari mwebere bo school fees sente zikirimu abacara muwe kabiriti mugere mushabuze cyurutani tukuri kirungi amaduka ga supermarket kari mu kabiriti nikombe kamaka imwe abashija mutakashiga abakazi mu bogure kabiriti akira purana akira guhaka akira mutima rero ko nanga wata tugira ba metropolitan bwana gwase cyo cyangwa cyurwe Kampala akira metropolitan bwana gwase certificate diploma mwana digura shabra esomese mwana byamabanja bari barwamba mutara metropolitan yes ekitinde mwama ya jari yarwa shamire urimba kunda munonga muhameraho kintu mucyara wa bishinjiro abitendero itendero hakanishaho rimba konera mu wacha rumba wacha wawa muri wabayina baraka abayina baraka muwaga bayina baraka biwe muwaga bayina baraka abayina baraka muwaga bayina baraka biwe kale kasiwa kakanya la menyeka bimba oba kutuka pone cyo kutukona yuwencha tabuka kakanya la menyeka tukenya tulage swaga ya bebisima yoga saide no mugambe gela ne saide no mugambe yoga ababe nyumirwa siba ulira gela asano kuyoza yoze babambi yoga kama mwebaze nyo kukutondanga oliwa mugisa pikira n'abasasi dadadanye ogenda bamenye mitima obayongo bezenyingo obukowekowe bubakunyuka okusamalirira omuntu ow'omukisa mwerijire kongo ogenderera osobola omukuba amasasi ku mutwe ne gamuyitako osobola omuloga buli by'omuloga ate ne biddawo omupinge wa bose ekifo ky'omugoba sebo n'akuzibu
ave kwankuba wadde kuba omusaba ow'omukisa alonda dola nga teyesi akashanshalo kyekamuza ibisinsiino kabanika kwicibwaho icyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti n'uburira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment, knowledge creation. Sisimuka yabaniye kushyibwaho. Maria, we've got the loan. We've got the loan. But tell me, what's the secret to your success? Maria is my inspiration. Everything that I do is to make Maria proud. Eshaha zabishatu zakasheshe na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. ebyomunju nibimanywa mbeba tabashuka mbera tabashuka otaferwa rutabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bw'omukazi yayamba